Ki benta hakan ika video. Kajingkren iba erpis rani unong aktin jongka parti WPP. Ilapan paru sepang kajinglong jingman hajan cehil. Hato kadon jingta anem ya kami mariang. Da kajingdon ki factory simen. Pat kikuk factory. Kenang ba pintip kamha terus ngap terpej yakani kajingkren iba erpis rani. Hakan ika video. Haka baja de kajingrong jiman hajan tehil. Kajingdon ki factory simen bat kikuk factory. Kabede kedong siap kabede kabede mariang gipat sange. Nama kabede keren ne kabede mariang wa samsat mentai kabede mariang itu ipi kadega benta jong ka jain jahil. Ki kiwa ila along bi. Ngadon kowe ka program kepada aten menta sitio hantai ha perselong. Begini ki resource person ki resource fund di bawah abi keren ya ki benta jong ka mariang ka jalan itu ki keren ya ka jain jahil. Ikren ya kiwa kibala lombi ajain jahil. Ikren ya kan lukha reba ya ka wa lukha. Kapati doka di doum ido perang untuk tim don siu lai. Ikren sapang ka rakhur mining ne ka jinti uyong lemagi ni kiu nai kibala na pa jain jahil. Ikren sapang ka mariang, ikren sapang ki cement plant, ki cement factories, ki coal factories kibala nang te yo po jain jahil. Nah, apa yang dikatakan kan itu di bertanya belum itu di cement factories, di wala katong kamsi sini yang itu kecaka, ada yang untuk yang diempat jongka. Tidak baik yang ditulungi, tidak baik yang diseladin, tidak tak yang diseladin, tidak tahu nanti dulu apa. Nama larap lagi bumbung. Jadi kami ini di environmental issues di mana? Agak berkata orang itu jadi leu kaspa kapau. Lara kal air, bandring mensin kamlong su. Minyaring mensin na kabisa. Kan mentoy yung kata kaspa kakao na kata development na pagigran lalagi kiwa kilanong bi. Kan mentoy ayu kata development na kaspa kakao lalagi kon sama yung kiraha pa niya yung lain po please madam. Banyak terwapak kala kita kalian bakal kalian. Kung nakakaya yung mo. Tingin yung ako ba hindi bagi persya ay development. Andren yung hawa yung kaya development. Hindi man keren ru ya kalau beriu ya kaman beriu. Larang hiduno ya kalau beriu kaman beriu. Larang hiduno ya kejadian kapadam ya ke dignity ya tu ipi. Kamu dan cuma cuan.